Od rezervacije do destinacije. Online kurs o turizmu za sve. Deo 8. Ulazak u turistički ili ugostiteljski objekat. Širina otvora vrata definisana svim, pa čak i našim nacionalnim standardima o pristupačnosti, koji su deo Zakona o planiranju i izgradnji, treba da budu najmanje 80 cm, da bi kroz njih mogla da prođe svaka osoba koja za kretanje koristi kolica ili neko drugo pomagalo. Neki standardi predviđaju da ulazna vrata objekta treba da budu široka najmanje 90 cm. U svakom slučaju, 80 cm je širina otvora kroz koji može svako da prođe. Osim širine svetlog otvora vrata, važno je da nema praga, kao i to da se vrata otvaraju sa lakoćom. Naša preporuka je da ulazna vrata objekta, kada god je to moguće, budu automatska sa jasnim obeležima. Ako se postavlja čitač za karticu kojom se otvaraju vrata, on bi trebalo da bude na visini od 80 cm.